Bosan ngontrak melulu, kapan punya rumah? Gaji pas-pasan, nabung terasa susah. Impian keluarga, rumah idaman di depan mata. Sekarang saatnya wujudkan semua cita-cita. Cluster Aquila Residen, solusi paling nyata. Perumahan subsidi, impian jadi cerah. Cukup tanda jadi 80.000 langsung disapunya. Angsuran ringan, cuma sejutaan aja. Bebas biaya KPR, bebas biaya notaris. Semua gaya udah di cover, hati pun jadi happy. Lokasi strategis, dekat kemana-mana. Fasilitas lengkap, hidup jadi nyaman sempurna. Cluster Aquila Residen, solusi paling nyata. Perumahan